Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan areya. Talo kami ngagkakapsat. Marigrigat laeng di pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapuksat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agiskwela. Adamet dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met pandisal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no adamet na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaed ko tinagadal nga uray kasanupay tirigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Dios nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawatak met adagos. Ditoy kung aruden arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumaknang kaadagos, gapo iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumutan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang ro na itataad dan iti kolesyo dagiti do ang kakapsat ko. Sabali pa'y tiyur uno nga aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam na eh. Di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka Narigat di ag sakit. Nang runa katanda tayo dito'y atayo. Wen manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan ang yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laeng met. Kaslaawan nga min inanam. Agasam man ti aldaw ken rabi apa nagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samot matmaturog. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang mat papa. Da kayo nga Kumusta kayo matan kita Pilipinas? Noon na kami ditoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kanagiti kakabsat mo. Si Kati dandanag ko, taadda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak, papa. Nairuwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matdata, saan ka di? Awan matkat di Ngam sabali dito'y Pilipinas, sabali mat dita anak ko. Noon dito'y, okay lang siguro nga awan friends mo. At least, adda kami a pamilya. Dita nga'y, awan kami lang aruden, awan pa'y friends mo. Kasarukat nga'y anak ko. Ni papa mat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan ko nakmanan. Kabailak ti bagit, papa. Amok matkat di, akabaalam ti bagim. Iso na lang, talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kit din, ta sigurado amasapa kayo manen amapan agpasada inton bigas. Sige nga roden, anak ko. Agina na kamatlitan. Good night. Ne, apa yun papa? Aglulwa kayo matabang buybuya kadagita aladawan. Malagip ko lang amin, iniuping kayo pa, dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, hindi ama pa nagpasya rin si Park. Rikrikusan tayo ti Park. Kat lumabanog kayo amagna, aglulumba kayo ngagpaubakan Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream.
Sa tayo tumanan magmag ng agawid. Papa, Da kayo nga kakapsat tinagbali na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na ili kada tayo. Gapoy di susurot na iti sabali a lalaki. Papa, Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbiru ka kiti. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos. Nakalpas mo't ni manang yo. Katita mangmanggadan. Iso na lang dadayumutan ka na tayo. banag apagyamyamanan mi met nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, Papa. Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatag kayo unay-unay, dayan. Ipatpatagda kayo matunay, Papa. Gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat, umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar konti pamigatan tayo. Tinapudno na, dengdenggat ti sarita nyo itay ka ni Papa, dayan. Manong Carlo, Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknak tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agdam ay tumot kan ni Papa. uray siyak manong. Kayat kumati makalpas. Iso nga igagaad kumati agiskwela. Wala din ko. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta, adamot pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kastamot ni Manang Rhea. Wen manong, kumusta mat nga tan ni nanangan niya manong? Sa dinumat nga tatiayan na ita. Di mo na lagi pan ti tao na bayagan na pimanaw dayan. Manong, Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, ta kaya't nangagsasango tayo amangan. Oo, pare Arturo. Kumusta kan? Oh, Marising, sikamot kayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay, asino nga minen tay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay, wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta matan nga ay day nga ubing. Damag ko ang naggraduaran iti nursing. Ay, Mare. Kumalaw di pa Nagabrudan. Anda itay di UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damatan? Kasi ti Diyos, Mare. Dantanimot na naggraduar iti Marin ni Carlo. Nimot dayan, mga alaman iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Hindi ngay mo't Imelda. Sa dinumot ti ayan na ita. Daita ti tsaka mo, Mare. Ang nadamag kumot iti, nagawit ta kano iti Ilocos. Taga ijay kanumot kinang isukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mo't lakit din ngagpaiso ni Mare Imelda. Di na mo't lakit din pinampanunot dagiti anak yo. Huwag nga ron Pangamahaan niya ngay nga ron. Nalabit ngay sumot tinaibatog agasat ti pamilya mi, Mare. Sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't ngayon sakad ti panagbiag mi nga aga-ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay,
nangan ka din? Saan pa'y papa? Kaririing ko laang. Anyang iti si Dayo. Ay, siligang akar ni ti baboy, anak. Wow! Nagimasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tadi mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod Sana bale, tamaramanak tumanan apaman ngagbakasyonak, papa. Lokasta, agbakasyon ka, anak ko. Uwan, papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka itan. Basta agbakasyonak to, papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anya launay ngamin aya ti urno nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan nga agtetet nga agtudo. So nga agawit kan. Iti kasta, agdeden na tayo mutan ka dagiti addem. At dapay may sa ngayor urnongak, papa. Kan may sa, amuyumot nga agad adal pa'y laang ni Dayan. Iso amasapol nga trabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At dantun katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, papa. Sana bale. Umadanin ti panagbakasyon ko. Urayag nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan anad ka di tawain. Di mo baybay ti bagim. Mangan ka kadagtin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, papa. Uray da kayo. Mangan kayo met amangan. Iti kasta, agtali na ti kinasalon at yung. Impaglangan, taddarag iti alatawan. Impaglanga boy-boyak, no kastoy amalagip ko dagiti anak ko. Ay, kaano lang iti umbing dapay. Ita, dadakkaldan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing, kat addan iti UK. Niman Carlo addan iti barko. Nilangan Dayan ti agad adal pay. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimag ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi. Hidang rup-rupat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami di sa bali ang lalaki. Anya ngay nga ron. Talaga siguro akas titibiyag. Imbaglangan ta nasisingpot na iti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam. Basta lagi ti agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong allowance yukin ni papa? Wen manang, kaalak launay. Okay. Ingkangarudan kitaan ni papa iti paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wen manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo ken baro a pantalon na. Igatangam met laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Amang ano ibaga naman nga agpalingki kami. Tay sulangan ti agluto ija balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wen manang. O sige, urayag ti awag mo, Dayan. Atoyan ti kapeyo, papa. Agyaman anak ko. Nakad-adayo man ang tinakay
nga ti matang yo. Jakban na mo, anak ko. Kasla ka na yun, nakamailiw ka damanang mo, Areya, kan manong mo, Carlo. Diyo nga min unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray ka sa nung tiaramidag. Jak madlat na maliklikan timang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay pagakday ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat na kumpleto tayo. Basta agawid dagiti tuwa kakabsat mo. Break time gaya man. Wen nga rod, nagbiit ti oras. Wen nga roda. Umay ka, mapantay di kantin. Intaman nagkape, tani, kasla makaturturog akmatan. Wen nga rod manang, oray siya. Kasla mayupiyo pa kita. Mala, tumakdar ka nga rodan di tatain tagkape. Wen manang, Cellphone mo sa mati agriring. wen manang, amangan no ti amak manan ti umawawag. Amo na nga min akas ti nga oras ti break time ko. Mangkumusta man nga tan. Ay kasubatan pa ya. Amo mata, nagiti babakit kan lalakay. Isulaan nga tiliw-liwada. Di makisarita kada tayo nga anak da, iti atayo. Wen nga rod manang. Timad kayang kapsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang nga. Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Naatake, kasana na si Mongbuti sa ospital. Saan? Saan po na daytan? Saan? Pangasim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang moment nga isulang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito'y adayo. Pangasim ko diyan. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang moment nagiti plano para kan Kuana. Aramida kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pangasim, Apo. Sorry po. Sorry no itaag lang ang nagawin. Sorry. Malaglagip ko ti itsura na. Lukas di nga makasalpay takiti malam dito'y salas. Tilatanladawan niyo at wala rarakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kanimanong Carlo. Agraman tiladawan ni Mama na ka-free di salas. Ayan. Manong Carlo. Awanan ni Papa. Awanan. Apaya pinanawan na kami matan, Papa. Kasano pa yan nagtiplano para kan ka? Apaya di nagman na nauray, Papa. Papa.
Sorry no naladaw. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy uman nga aramida kamin dagito. Tapno maparangay ko lang tibag tayo. Ang anyan, tamapugaw kayo matlang kayam iti matang ko. Para anya pa'y ngarot itahan dagito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsahanak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan tanalada magayaman. Sorry, Papa. Sorry, atalang. Anya pa'y deserve di ato ang kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y deserve di balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasanupay ang makita yun ang ito yung nagregregata. Kasanupay katawan kayo matan. Anya nga nagtapapeles manang. Papeles tilugan. Balay, kanlo ti aginatang ko. Apara ko makin ni Papa. Kanlo. Ha? Ngaman yan. Tadyak mat na yawat kan ko na dagito'y inisibibiyag pa'y. Manang Rhea. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na at madanin akasangay na. Taiso ko matipanangtad ko kadagito'y. Ngaman yan. Anyan tanala daw kayo man. Oras siyak manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ang karigatak tinagatan. Nagturpusak akong lauti. Nagtrabaho ak iti adayo. Nagtrabaho ak aldaw ken rabi. Ang katangag iti baro ajib. Taiso man ti arapaak na. Ang katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagito'y. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan. Gaputa dyan matan na tanunan na si bibig. Awan ti sabali akin daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day tati sang kay bagana. Tunggal agsang sango kami amangan. Iso ang mamati ag. Ano sa di naman ti ayan ni Papa ita. Naragsa ka mang buy-buya kada tayo nga anak na. No kabalaklaang ko mga isubli tinapalabas, tapno makadan na, maarakop kan maitad ko pa'y dagiti regalok iti amami, aramidak. Hanggaman yan, tasaan matan amabalin. Isang sangit kan kasarsaritak latan iti sangwanan ti tanam na nga uray amok adi na kon mangeg. Nagsakit,
Nagdagsen iti barokong nangruna no panunutek nga amin dagiti inararamid ko ket dinan makita. Kadagiti padak adumdumngeg ita, ikkanyo iti oras dagiti nagannakyo. Kaistoryayo ida, arakupanyo ida ket ipariknayo ti pammatagyo kadakwada. Iti kasta awan to ti pagbabawyanyo inton dumteng ti maudi nga aldaw. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang iti inaldaw ditoy YouTube. Ket pakaragsakak unay numapili yumat nga idrama toy surat ko. Adun tinangegak akapadpada toy surat ko, ngem kayat kumet amangegan ti pannakaidrama na isu nga intuloy kulatta ngayon patulod. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hay, una yan ti kastoy. Awan pa'y aasensuan ti biyagman. Isumet latang iso. Ay kat talaga akasta, bakit? Agan anos ka kadi. Lumungaw tayong tulat ta. Ay nakaanon tupay ngay, Oscar. Inton pumuraw ti uwak. Ay sos, awan lat amukon. Bayan, tamang sapo lang pa iti sabali a pagtrabahwak. Malaksid iti panakiman maneho iti taksi. Iti kasta, manayunan ti pagsapulak. Bakit? Anya nga tano agabrod ka laangan. Ha? Agabrod ka laangan ko na. Bakit? Awan amo katrabaho no bilang taga-playa iti abroad. Anya nga awan? Ket agaplay ka akas driver Ado ti agkasapulan iti driver iti abroad. Nangro na iti Saudi. Imbag ijay, taadayo adakdak ko iti sweldo. Ha? Di mo't adda iti Saudi ni Uncle mo Aramil. Isun ati pagpatulungan. Imposible mat adi nakakabailan nga isirak. Ket nabayagan nga agtrab-trabaho ijay. Ala, bayan tay bagagtuman ngagpaiso no dan tumanen umawagan na. Bakit? Ay sus, di mon urayan nga iso ti umawag. Kaanon tupay nga nuururayam ket din ti awag na. Sikan amis mo ti umawag kan kwa na, ta si kakit nga rot ti adda kasapulan na. Hello, bakit? Kumusta kayo ni ti anak ta? Ay na, awan rumbang apagdanagam, Oscar. Okay kami lang itungoy. Nasayaat mo't nga ron no kasta bakit? Okay, na-enroll mo ka din ni JB? Wan, Ti balay tayo nga eh. Narugyam ka din nga iparenovate? wan, apay ay adagulit ka. Ket no idi pay laeng met nga imbagak anarugyanan. Apay, awan pa nagtalik mo kanya. Ha? Saan mo't nakasta? Bakit? No awan pa nagtalik mo kanya. Agawid ka laangan. Tasikan ti umay mga sikaso kadagiti trabahador. Iti kasta, mapnet ka. Okay. Pasensyakan bakit? Sorry, no to na isawang ko adi mo nagustuhan. Amumot at akal ti panagtalik ko kin ka. Hala, bayan, tadya kun ulitin pa'y adamagan ti may papaniti balay nga iparparenovate mo. Ibagak tulat tanun alpasan an na-renovate. Ayun gayam, nayunam tuman ti ipawit mo. Tani, adda pangusarak iti kwarta. O sige, agpaw itak to adagos, apaman ngagsweldoak bakit? Nagsasarunumot ti chat ti asawak. Ay, basag. No at dapay nabati akwartam dita, pauitan la kami manen. Tani, naibusen dagiti masapsapol diti balay. Ipauit mo matlangan ti tuition ni JB, da masapol na kanon. Ay, na yun ti asawak. Kaipaw-pawit ko lang. Mangibagbagaman iti kwarta.
Nagrigat lakit din ayat ang trabaho dito balasiw tao. Ti kunanan sakit ikat tumaktaki akiti kwarta. Di nalaam mo ajak pa yun makapangan iti naimas. Ayat ko lang at na maipawit ko kadakwada. Ay na, una yun ti asawa mo, Scar. Di naman lang inikan mo iti patay, dagiti nagrigrigatam iti Saudi. Wan nga rodang ka. Isumot lagayam nga agunget no kas di ako mustaag di iparparenovate na balay. Tagayam. Di na imparenovate ti balay mi. Insugsugal na lang gayam dagiti impaw-pawit ko akwartakin ko na. Katidakas na, dakil kanu ti utang na gapo iti sugal. Idarum na kanon ti asawam gapo karagiti ado nga utang na. Wan nga rodang ka. Aken, anya nga iti plano mita kanakan. Tsaka mo, uncle. Awan pa'y mat maipawit ko, tawan pa'y mat sweldo. Gan may sa, nayutang ko mat tidado masweldo, tayong pawit ko mat ni Pilipinas, iti na panabulan. Amok nga momon tiyagwarwara sa damag, iti lugar tayo. Ha? Di kag malinatulang kan bulsa kanakan. Uncle Fernan? Lugas tamat lang dan aramidan ti asawam. Nasaysaya at siguro no baybay amlangan. Ha? Bayam at ilalaki na timang piyansa kan magirwar ken kuala di pagbaludan. Di kag palinatulang ken bulsak kunakmanen, Oscar. Lalaki ka. Sika ti padre di pamilya. Di mo nga ron itulok apas talokwen ken andurin nakalabtan ti asawam. Ay na, limo magkamatanak ka. Bimo daw kapay. Kad imo beng ti churam. Ad namanen atim maer ka. Pagbagay mau ti kasta pamagay. Ay, siyempre, ananang. Sa anak namin unay amain initan, iso apim mo dawak. Kan nalagaan ti trabaho. Iso ako na yung ngay mubingak. Mano abulan nga iti bakasyon mo, anak ka. 2 bulan nanang. Hanggang sa anak ko nga agsubli di Saudi. No kasta, agfurgod kan barawk. Saan nanang? Agaplayak iti sabali apagilyan. Ah, kasta ka day. Wala nang. Naumaak ngamin iti Saudi. Ipadas ko man mat iti sabali a lugar. Ay, uwan Sa bagay, nalaka ka ang makastrek iti trabaho. Ngamen, adan experience mo, anak ka. Husto kayo nanang. Ay, kat-enjoy ang pa'y mat ti bakasyon mo, anak ka. Agbanding kayo pa'y mat iti anak mo. Wala nang. Talaga akas na ti aramidag. Imbag man, tanapanunot mo tinag-apply dito'y Hong Kong, kaanakan. Ay, wanante. Padasak man mat dito ay. Ay, katwan mayat mo't lang no ag-explore ka. Iti kasta, saan lang amay may sa lugar ti ayan mo. Nakunayo nante. Kat, kumusta mo ni JP? Okay lang mo tante. Kasi ti Diyos, di makkel mo't anatulnog. Nasaya at mat ngarot no kasta. Kat ni Marchi, sa dinumatan ti ayan na. Awanan damag ko ken kuana ante. Nabayag mo't nga awan komunikasyon mi. Basta ti kunada iti,
kat simurot iti baknang alalaki na. Ngam naidarumda kano mat iti staffa. Daado kano ti linukluko da may papaniti kwarta. Jak amuan o nakaruardan wano aging gaita kat nakabalot da pailaan. Sinayang na ti maysa nga Oscar. Nga iti nabinsan kat nagbalin aparte ti biyak na. Anti, Pudno mat saan ka di? Saan tumat ngamin ang nagpampanunot di asawam? Anya nga ita, nabalod lang arod. Gungkuna na. di yun panunutan da di atawan ti. Kinapudno na, nabayagan alinipat ko ni Margie. Panawan tulangan siguro ti makaibagaan no addan tupay pagsabatan mi. Hello, Auntie Aida. Hello, kanakan. Ada dinner mi ita ka dagiti kagayom ko. Agrubat ka tagkuyog tamapan. Iti kasta, maamamumot dagiti dadto mapay akakailyan tayo ijay Pilipinas. Sana nante. Nakababain mat. Amangan no para kata kayo lang da dya dinner. Ay nahaawan rumba nga pagbainam kanakan. Adumat lang tikaskan ka ijay. Iso nga agrubat ka kitin. Tapno adupay ti maamam mo. O sige. Mabit lang nga ron tagrubata kanti. O sige. I-chat ko kan ka ti lugar apag sabatan ta. Agkita tantoy jayan. Okay, Auntie. Hi. Hello? Siya gayam ni Oscar. Syakmat ni Lani. Nice meeting you, Manong Oscar. Oscar, kung namlat ako makanyakon, Lani. Kasla pala kayo nak namin unay no manong tiyawag mo kanyak. Ah? Okay. No isuti ko nam. Di iso, Oscar. O, makita. Saan ka di? Ano samsam it adenggan? Ah? Umay ka. Tamang kita taman iti mabalinta pagtugawan. Iti kasta. Makapagamam iti usto. Awan ah. Oh, iti dadya abanda ti papanantala ni. Mayat ijay tanapintas ti view. Okay. Mapantangarod ijay, Oscar. Kumusta, kanakan? Adumo lang ka di tinamam mo mijay restaurant na pananta iti namin sa nakalman. At damat, Auntie. Talaga gayam nga ado ti Pilipino di ti Hong Kong. Ayun talaga nga ado kanakan. At damay sa lugar apapapananda tunggal day of the. Numapan ka ichay, kas kamulaang at di Pilipinas. Ngamin, agkaywara dagiti Pinay kan Pinoy ichay. Wan nga ro, Auntie. Aywan gayam. Baka napansin niyo ti babae a kinasarsarita kitay. Jay ka di morena babae iti dakdakamatam. Tay naka-jacket iti leather a black. Wan, Auntie. Apay day chay. Damagag ko mano amamuyo. Diya ka mo tinagan na. Ang familiar ti rupa na. Kanayon ko ang makita di diya abalasang. Tunggal at da okasyon dagiti OFWs nga at atendaran mi. Kasta ka di? Wen, apay ka di kaanakan. Kwa? Awan mat ka di, Auntie. Kasla nalagaan lang amin tirignakin ko, ana. Awan madkit di dakas na, numakisinangat ka kadagiti babae ditoy. Agam na kita tamangan no at damot ng sabit na, narigatan kanakan. Awisan ka kumamanan na mapanagpasyar. Amangan no agungat ti boyfriend mo. Awan ti agungat, tawan mo't boyfriend ko. Oh, iti dayta kinapintas mo. Awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. No adda ko ma, di saan ako na makisinsinarakan ka. No kasta, talagang awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kak pa'y laang. No kasta, agpada tangarot nga agbirbirok, Lani. Ha? Di ka man mangarabak akasta, Oscar. Intun kwan, at makangagkan ka kat idanon da iti asawam.
Pudnong addan asawak. Ket addan may sang anak mi. Kunak tupay kat. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ha? Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Nakilalaki, kabayatan ti kadda kiti Saudi. Aging ka nabalod da iti lalaki na, gapo iti estafa. Ouch. Pasensya ka na. Diyak mo, akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Okay lang. Okay, kasano? Intag paspasyar. Iti kasta. Makapag-istoryaken, makapag-amamuta pa iti usto. Ay, kutuan Awan parikot iti dayta, Oscar. Sana bale, ta day off kumat ita. Hello, Nanang. Kumusta ti balay nga ipapaaramid ko? Malmalpasan, anak ko. Sumagmamanulaangan nga aldaw, malpasan dayjay. Nasayaat nga ron no kasta, Nanang. Ay, kaano itayan tay ko nam apa nagbakasyon mo, anak ko? Kita agtupay, Nanang. Nagbaliw nga minti panganteng ko. Amang ano sa anak pa yung makabakasyon ita. Kasta aya? O, Nanang. Sana bale, kakanayan akmat nga umawag ka na kayo. Sa bagay matkit di Agan anad ka nga ron ditawan. Uwan ka di, Nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo kanya. Kabalat ti bagi. Da kayo kat di ka ni JB ti agan anad dita, ha, Nanang? Ay, naistoryak samot aminan kan kati may papankanyak lan eh. Uray siya nga ron, Oscar. Ambom sa pa yun, ultimo numero, di balay mi. Ha? Okay. Kasano? Mabalin ko kanin ti agaram kan ka. Ay, sus. Apay, saan ka di pa'y apanagaram, tigastoy nga raramidam? Ha? Kanayon na ngawagan, kan kumustaan. Kanayon mo adamagan, no nanganakon. No niya ti aramida, kan doon niya pa'y dita. Agin inawag ta tunggal rabi, aging gamay turugan ta. Kada chat mo kanyak, ada I love you na. Sukunan ken itulod na. Kanayon tarumwar amapanmangan. Saan ka di pa panagaram dayta? Wala niya. Babaen ka dagita nga aramidam. Nariknak anapatagak kan ka. Nariknak ti kina espesyal ko kan ka. Iso, di ka nga rod parigatan pa'y, Oscar. Anya ti kahit mo asawan? Ay ayatan ka mat, Oscar. Akbay so. Wan. Apay, diskumpiyado ka? Ay, kwa. Saan mo't ngiti kasta? Di mo lang amin amuno kasano ti kinaragsak ko. Gaboy ti dayta kayong bagamlan eh. Nugasta, matuloy ang ti panagbakasyon mo, anak ka. Wala nang. Ay nasayat mat nga raw no matuloy mat lang ang ti panagawid mo. Kailiw da ka una yan, anak ka. Kailiw kayo mo't una yan, Nanang. Ay, maragsakan lakit din ni JB. No maamuan na ti panagawid mo, anak ka. Sigurado dayta, Nanang. Sige, ipagamto nga raw no kaano ti eksakto a panagawid mo. Tapno makasagana ka bimad dito'y balay. Wala nang. Orayan niyo ti panagawid ko. Daadda na patig nga ibagak kara kayo. Pasensya ka na, no ibati ka pa lang dito eh. Masapol nga agawid ak pa iti Pilipinas. Tapno asikaswag ti annulment mi ka ni Margie. Awan ti rumbangay kit dawam iti pasensya, Oscar. Maawatak mat ti sitwasyon mo. Kan may sa, amok mat apara mat lang iti pagsayaatan taday tang aramidam. Wala ni. Kat agyaman ak iti pan nakaawat mo. Aramirik na ito eh. Tapno nawaya ak tumuten amang ikalay sa akin ka. Wan, Oscar. Kat agyaman ak mat. Gaputada kas na planom para kadata. Siyempre mata. Oray kasti-kasti ko. Kayat ka nga ikalay sa. Kat mapasamak lang na ita. Numalinisak ti papeles ko. Ti pan nakawaswas ti kalay sa mi iti sigod nga asawak. Ti kayat ko asawan. Kasano gayam ti anak mo?
Imbag no maawatan na ti may papan kadata. Nasaya at ti panang padakkel ni nanang ken kuana. Natulnog ken nasingpet nga ubing ni JB. Isa mamati ak amaawatan na ti amin. Okay. Dakkel ti panagtalag ko kan ka, Oscar. Iso ang mamatiak ang maaramid mo ang nasaya at dagiti rumbang nga ramidam. Kat namnamaam. Urayak ti panagsublim, Oscar. Makunak ang nasaya atan ti kasasaad ti biyag ko. Maipapaay kumat aminan a kasapulan ti inak kastamatan ti anak ko. Adamatan balay a papaabangak. Natulagan ti kalay sami kanilani ket umadani metten ti panagawid mi dita Pilipinas tapno dita kami nga agkasar. Awan met tinagbalin a parikot iti anak ko gaputan awatan na met ti sitwasyon mi kanilani. Naragsakan pay ket di daytoy takayat nakanumetten ti maaddaan iti may kadwa nga ina. Kasta unay met aragsak ti inak, idiin bagak kenkwana, ti panangikasarkon iti may kadwa nga ayat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Oscar. A powerful yet personal way to create your own unique drama. experience. Ngamiti na minsan a panagawid ko ijay balay dalolak, drama ti kanayon na adengdengen. Isu a makidengdengeg akmetten kenkwana tunggal at daak ijay balayda. Dito'y kumat nga roden a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman met ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami. Ngamok a makaibati iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi dandanin agawid ti inak, manipot balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Oh, Papa. Nakariing kayo kayong gayam. Kunak no nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Jak manam mo. Pakilat madlatan alalukagak. Jak maten maalat iturog ko. Isari mo arak. Amangan mat no gapuday tayo ti kapapanunot yo kan ni Mama, Papa. Ha? Excited kayo siguro na makakita kenkwana niya. Agasem ngamin ti dandan sa nga pulo atawan na kadanay di abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo, tayo kayo maturugan. Masapa tayo pa nga agbiyahin ton bigat. Excited, akmat na namang sabat ka ni Mama. Kwa. Agbati akin ton bigat, Jane. Di kayat ko asawan sa anak a sumurot iti airport. Anya? Angam, apay, Papa. Adupay ngamin tinaskan nga si kaswag iti opisina. Iso da kailatan kadalulam ti mapanbang sokon ka ni Mama mo, eh? Pangaasim taurnusan ta kumati may paman kadata, Freddy. Panunutom kumamat ti anak ta. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Loida. Sana ko na naraksak iti relasyon ta. Gan sala ka na ita. Addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Podno tinangag mo. Addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawit ka. Tapno personal nga ibagakan ka. Freddy. Pala ako nagitibad-badok. Kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakan ka. Saan, Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Agsinatam. Aramide mo ti kayat mo. Ta aramidak matan ti kayat ko.
Mailanda kami gayam apanawan kan ni Mama, Papa. Oh, Pangasim, Papa. Di na kami kumamat panawan lata na kastoy. ure kasanok pa'y tagpalawag. Amok, adinak matlang maawatan anak ko. Papa. Pasensya ka niya. Ngam talaga ngamin nga awanan mariknak apan nagayat ka ni Mama. Sana say-sayaten no pumanawaklangan ni Tipalay. Kasta kadilatan, Papa. Wan Jane, iha. Sorry. Ngam atan sa baling ay ayatan. Angam, apay, Papa. Apay anaaramid mo ti kastoy kan ni Mama. Ita ka di pa'y tadan idadyo. Ita ka di pa'y talakay kan bakit kayon. Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo. Basta tiyamok. Saan kon nga ay ayatan ni Mamam? Papa. Sige, iha. Patuloy akon. Sikan ti makaamo ka ni Mamam. Ket sapay ko ma, tadi mo pa'y may anti-inam, anak ko. Cherry, honey. Sikat ti pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa ko niya sawak. Manipo dita. Awanen makalapad itayan ayat ta. Nasayaat mo't nga rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Wen, saan kon nga ay ayaten ni Loida? Iso adatan tagden na. Ay ayaten ka unay-unay, Cherry. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Freddy. Agyamanak iti dayta panagayat. Agyamanak, tauray at tayo nga inaunaak ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatan. Tinapatag, ay ayatan kan ipatpatag na ti lalaki. Cherry, Kat, kasanuak nga rodan, nukunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak, ti kayat ko asawan. Amo mati ka sa saad ko, saan ka di? Awan trabaho. Iso nga iti barlaang ni Madam Remy, ti pakik extra. awan na rin ba nga pagdanagam? Adu ti ornong ko. Adu ti kwarta nga aramaten ta. Sigurado ka? Wen ko naklangaroden. Siyak ti makamo. Okay, you're the boss. Mama, Oh, Jenny, aging ka di ita. Kat panpanunutan niyo pailaang di Papa, Mama. jak ilibak deta iha. Talagang amin ajak malimatan ni Mamam, anak ko. Nga uray pinasaktan da kayo iti kasta unay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni Papa, Mama. Ti bagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni Papa, Mama. Kagurak unay gapo iti naramid na. Agasam man, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumatlaang ni Papam, iha. Ano? Kaya tiyo asawan. Namnamaan niyo pa ilang ti panagsubli ni Papa dito'y balay, Mama. Wala na ko. Maaga ko numaagak. Ngamjak mailibak ti kinabudno. Ay ayatag pailaang ni Papam. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni Papam. Iso amamati ang agsublin tumatlaang kadata ti amam. Mama, Patsyak ang makaamiris tumatlaang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. kumusta ka nanak ko? Saan ka butan na nagaw-awid ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana, Nabuak din na pasama ka na kayo ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. Di ka pa'y kanun mangmangan. nana, Ang sakit ka ano kasta ti aramidam anak ko. awan ngamin ganas ko amangan, nana. Ay na,
Pilitem ti mga na. Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, nanang. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida, anak ko. Kasalabumtak ti barugong ko. Gapo iti kinasakit na. Agasam man, taimbati na kami nga gina. Sana ingkabalay ti babae na. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Ay, masya naglaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panang panaw ni Freddy kadakwada nga gina. Uwan nga ron Kaasibot kaya anak ta, bakit? Kinapuno na, nasakit ba't tinagam ka? Gapoy tinaramid na dya, Freddy. Lumabalin la kumaamal maluwag, talagang aramiday. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot mat. No kaano anagawi din ti anak ta, isumot din ti panang panaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan rayta. Kagurak mo na ti manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak day jay a Freddy. Dumukno sa dilangit ti gurak iti day jay a tao. Halakit ka na yun ti sumarong ka rin balay daloy da. Iti kasta, at damot ka sarsarita jay anak ta. Yuwan lakay. Talaga kasta ti aramidag. Kasano? Nagatang mo aminan, nagiti kayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor tangarudan iti department store. Taintamangan iti restaurant. Mabait lang, honey. At dapat ganyam na lipatang agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro apag. Kan baro arelo, honey. Anya? Kat no kagat gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanin day jay, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay ka nagadya apag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itet ti daw-dawata. Ay kat kabalak honey. Ala, umay ka. Mapantamang irwari ti kwarta ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na ha. Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan, mama. At to'y, inlutwan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabali na di kay mangan, mama? Kitaan niyo, imresan ti bagiyo. Gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang ang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa'y ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kastangar aramiden niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kini Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti amam anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidin na ita. Mapanunot yu pa'y laang timang kumusta kan kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa anak ko. Amom mati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama. Kailiw ko unayin ni Papa anak ko. Ay, masyanak launa yan iti anak talakay. Nakakaasin tilanga na. Kimotong pa yan. Wanya raw bakit? Ay ayan na pimanunay ti bagina.
ti pagdanagak, amang ano agsakit gapoy ti sana pampanangan. Baka padanag mga rudikas jaya sa saaden ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita iti anak ta, bareng kayat na ti mangan. Unman ngagpay sulakay. Alukuyam di anak ta. Bareng sika tinenggen na. Anyat mapaspasa makin ka anak daw. Apay nga aprusam ti barokong bao. Kupit di barukong ko, tatang. Maulaw. Sos, mabitlaan tayo bak ni nanang mau. Lucia bakit? Lucia, umay ka dito silid ni anak ta. Kartingam. Ay, Diyos ko, sapay ko batawan da kasama pasamak iti anak talakay. Ay, huwag yarod bakit? Urayan ta arumwar ti doktora ng tamingken kwa na. Iti kasta, maamuan ta no apay akla at ti panagkupit ti baruko ti anak ta. Ay na, madanaga na ka talaga lakay. Uray siyak nga ron bakit? Ribuarin ti doktor anang taming iti anak ta. Umay ka, tasabdan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay-tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na. Uwan nga ron, apaw. Madagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ka. Nalabit aga po da ito iti panang-panaw ni Papa kada kami. Apaw. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gait Or-orayan pa ilang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa nga taaya ti awanan bain nga amam. Panagkunak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan iti sidong ti sabali a babae. Apok. Mama! Jane, anak ko. Tatang. Ay, amanak ta nakaringkan loy ta anak ka. Kumusta tirik na? Ni Nana. Sa dino ti ayan na. Iso, tinapangimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. Oh, inayadan niyo, Mama. Kung ti doktor, makapadakas kada kayo ti ako ti. Unyag pa sa anak ka. Saan kumaanatang ka ti ulaw? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulay niyo ni Freddy. Ipakaumuyo kan ko na tinapasawa ka niya. Anya? Ha? Anya ti kaya tasawan na ito, Cherry? Freddy, apa nga ka dito eh? O sino ti lalaki aking indarakop mo itay? Ha? Ay, kuha, Freddy. O sino day ko lang? Kuha, Freddy. Sumbatan lang. Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry. Nagsinublan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan, ngam agwing naswastan. Ay ayatek pa ila ang gayam tinobyo. Sorry, ngam sumurot akon kan ko na. Saan, Cherry? Di ka kumamot mang rabak akasta, pangasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatag. Rabiin, apo. Dakamain ka ni Lulam, ti makaamo ka ni Mamam. Agi na nakamatain. Agyaman ak, Lolo.
Kasanulaangan nga, hinuawan kayo ka ni Lola, akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay na, di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Isuasidadaan kami amang tulong kan kuana. Di ka madanagan, dasaan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo. Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. Masya anak lang amin ka ni Mama, Lolo. Ag-asaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa. Ay, yak mababalaw ti inama, apok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo. Jak man amoy day amam. Tapay akilaat matlatan ti kasjingay naramid na kadakayaw. Kagburak ni Papa, Lolo. Kahit anyangay ti planom, apok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ayam kasanungay, kat kayat mo't ngarod amakita ni mamam ni papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin, jak pailaang kayat amakita. Jane, apok. Iso ti aking basol iti amin, no apay nagsakit ni Mama. Iso ti makagapo, no apay naadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgurak unay ni Papa, Lolo. Kagurgurak unay. Jane, anak ko. Anya ti aramidan niyo dito eh. Pastrikan na kumapay, anak. Agpalawagak. Awanan ti rumbang nga ipalawag niyo pa eh. Agsupli ka ni Dayan ti babaim, kat di ka nagpapakita pa eh. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin iti dayjay a babae. Ay tata nagsina kayon. Basta agawit kayo latan akas laawan na pasamak, kasta ka di. Sa dinutayan ni Mamami, ha? Kaya't ko makasarita. Pumanaw kayon, kat di yun sa pulan pa ni Mama. Jane, anak, pakawanin na kuman. Pagbababawi akong ti panang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama, gapoy iti naramid yo. Anya, magsaksakit ni mamam ko nam. Wan, ngam kasi tinakon-akon. Pumanaw kanta saan nakakasapulan. Freddy. Loida. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asitgan ni Mama. Umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito eh. Pangaasim. Jenny, ha? Pangaasim tapastre kanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyaman na. Nagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isumlik ti bulod ko abiyag. Pagawanan na kumaloy na. Amok at akil tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy. Ikarik. Di kan panawan, Loida. Andan sakit ko. Katamangan no saanan nga paut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit? Agbyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny, ha? Kasarita na kumamat. Nagkinaawatan kami ka ni mamam. Pagawanan na kumaanak ko. Amok anak basulak. Ngamkas na kunakon. Nagbabawi akong dayjay. Ikarik, adi kahitun panawan ka ni mamam. Anak, ibagam lang nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo. Tapno mapakawan nak lang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane? No saan agapo ka na kayo? Saan kumamatakas tati ka sa saan ni Mama ita? Nasakit din nakam ko ka na kayo.
sa dilangit tigurak kada kayo. Kat di kay tupulos mapakawan. Day tatitandaanan niyo. Siya ko ang nagpagpakaasikan ka, anak ko. Pangasim, pakawan ang mundi papam. Punaso mo tiguram kan ko na. Kasta kadilatan, mama. Nalipatan niyo kadin ti panang-panaw na kadatayo. Nalipatan niyo kadin ti panang pasakit na kadatayo. Ha? Pudno anasaktanak iti naramit ni papam. Ngam nagkitawan iti pampakawan. Mama. Nagkari, ngagbalbaliwan ni papam. Iso nga ikamgarot iti gundaway na. Amang panagnak iti panagbalbaliw na, anak ko. Amang pailaan ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso tinaramin na. Nung pinakawan ko lang ta. Nga puta ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ng ti pamilya tayo. Iso apang nga asim. Tapakawan ng batan ni papam. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak